Yada CBM ya samu akwa Badwam TV Badwam Health Tips so na mamenkai wo se eye schoolfo enche ebi so guso ebie na no mu no kumpu Ghana fo nso so agina mu fi se wo pe eye laptops so nom ne ade papa de wo se ebowura mu ko kumpu Ghana na won mo eboa ye nsabre ya nti schoolfo abatan awofo amutie me no yentumi kasisi ya ne enkope laptops mobile phones printers ene de chiremu niema ahodo bi ebetumi aboa ma oba no ne suku kro no etumi agina na so eye sabre kosi September 21st no yenko kumpu Ghana won showroom bia na special student discount deal no won so kokonya mu HFB laptops no de na ope HP Dell Samsung LG Tecno Infinix Itel nomni ade ni gina yenko kumpu Ghana ubenya bi ewo ho na de any kakra ne se laptop no 3500 euro each bibia bi won research na wo pese o ye projector na wo pese wo de laptop chese bibia yenko kumpu Ghana na yenko pe bi won showrooms ni nyina no ane online ubowura ho ma obenya bi online no ye www.kumpugana.com bibia che wadwen won ye makan hu a for 0302 752020 0302752020 and our WhatsApp number 0243 143143 0243 143143 na when kumpu Ghana mpanyfo akasa de do so no Nadom Herbal Center na abai abna aginadwa woni yebedi nkomo ahwe nuro no ene ne ye nipadua ne mu memo akwa abai bibia boko de eda se papa wadawoma yehwe se de nuro no ewo adwama so ebusia no pay me din check say if Nadom Herbal Center ebo bibia ohwe anope Nadom ya na produce nafa X-Vein mixture nafa X-Vein capsules Nadom garlic bitters and afenso nafa lady clean nafa cold capsules and here for cocoa for normal cocoa no 80 omo no eno nafa cold capsules be hwe na ayisa ha no efri ho no mo e dia ma se bi owuja onan na ya na moja bi efri mu eba make sure se won sabe kan nafa cold capsules ne mixture so e wo ho nti ne se capsules no e na want to me and my mixture no e wo ho bu ho no ma yem tim wono so ebi mu de na serious ayem tim no etimi ja otipaye utitumi etumi dwa wo saa yo ho hwia enyeye anope make sure se won sabe kan nafa cold capsules ne bi na nhwe na yisa ha ni na fi ho enfa ma sanso ne won Nadom garlic bitters Nadom garlic bitters yankasa garlic e na yede aye yede afan fidiem kama na chese de gu ne tuom fe se waposo eye oja eye na won sa na se won aye otitiriti on salo na na otitiriti no eye moje ne ntumi ndie furusa ne ye wonti nim eno nti na ye ana aba ne sa no tano pe se wo hwe me na wo face sa challenges ne bia make sure so won sabe ka Nadom garlic bitters bi enhwe mboa na yi sa ha oni fi won mo emfa ema eye ana woto ase ehyehyɛ de potaka se won friend se asiatica no etumi hyehye wa dwo ho a enje a make sure so won sabe ka Nadom garlic bitters e behwa boa na yi sa ha oni na efi ho no mo e de ama wakwa ni pensu de wo se obo ho modern se obe boost immune system no unum wedo bi dada mpa betumi anom eye Nadom garlic bitters no e de aka ho wo boost immune system no a e na eye Nadom garlic bitters boa e boni pedua no ho ban se e bia waposo yo yakokete so antumi nda obo no modidi we na bia na bida ne boso oyen ho hwia enyeye odidi obedidi ka kre na afenefu no aye kutu adenti na wose eba ne sa make sure se won sabe ka Nadom garlic bitters bi e be hwa boa na eyisa ha ni na efi ho no mo e de ama ye do ne da fan fidiem ayi garlic mpampani na e de fi mo na so ahodi ndru ebuom ti se phosphorus magnesium vitamin C and K zinc ni na wom ai boa se ebe siese ni pedua no kama na nsan ya wo da ye sha asese aye kusukukui achi amanfo ahye dem ba na obi din tumakuru no ho yi no ho na mina ne ya wode no hwe sorry ya active wate enta ho ma yare enka ho to ho aba na Nadom Herbal Center ya di nu papa sabe edwama so Nadom garlic bitters enye na pharmacy shops and herbal shops ewo kum ha bebia no kwa obenya bi atofa ya number yi 053 11 56 556 053 11
56556 pharmacy shops na herbal shops e okrum ha bebia no okwa obenya bi ato sanso na ye wona Lady Clean say nete small but mighty edwuma ebo na eboa esiesie ma na hemfie wo ye fin ene keka wa bia edi free honomo ede ma emma no se ahemfie honom ekeka wo enso begu ahemfie honom se so uju ho enje utumi se we de enye say na hot ze ne ma dem asesa make sure se won sabeka na Lady Clean e be hwa aboa na yisa ha na efi honom ede ma ubu se wia na eja wo nka ahemfie honom ekeka enso begu honom uju ho enje infection na ma ahemfie honom abie anasa uwie no ntumi sanso ensi udada mu bie mu a ma wonsa enka na Lady Clean bi e be hwa aboa na yisa ha na efi honom ede ama wodi we no e hye hono na wonom na fa X-ray mixture and the capsules say nete na fa X-ray mixture and the capsules betumi ede eye nsuo no anom capsules na asanya abenum na be feel comfortable bia na be ye adwuma no pepepe ede ama pempino na meka se bibi hyase se dan ho adi ewo ni padwane ni akai na hye nso se ewo mogya ne mu nte se wutu ase nsuo a egu se bio nka betena hemfie ho no mekeka wo nsuo abegu wo no enya trakeke enya kwa free system ni me free sure na ye ba ase o nemo bibi na dan na dia mo se bibi nkoyiye wa hemfie o ente no sa no benom na fa X-ray measure na capsules no na de wo system ni na akla bibia e de fi ho no mo e de manti man de mu hia combo miensa we na fa Lady Clean na fa X-ray mixture and the capsules combo miensa e be ye adwuma no kama e de amabate mema ne de mu hia we no we nka mu de no we for man nko a enti mema no kodwonso na wote ya kodin fichi so kodwonso menua be ma bechimachimachim say ye den na dwonso no e ma be bampo a either say nsu fita bi de akire ba na say moja bi e de akire e ba oto akra to say unya burning sensation bi e wo be minimate na wona enya hwe ha because urinary tract infections me che UTI no tentena ho a oba ko show rubber e ma na nye too late sisi a oti make sure say won sabe kana fa X-ray mixture and the capsules e beboa na etu infection asini na e de ama obo oba ka so sab na signs and symptoms abobo so mi ni bi eto da infection et mi de ne ho sie en wa kwa ni pain so kwa de ntra ma yare mba asa ma bo ho ban okwa wo be ye wo se onunu mundro na wo de boni pedua no ban do no so asa na be ba bon se na bo mpa ye pa egu so te spiritual akore betutu akobe be fi ba ye no e be san so akofa ye na be na e fresh and your harnity bia no fa be da na Nadom Herbal Center nyame adom ni ndo papa ye won te be hwaboa na ye yu ha no efi ho no mo e de ama number no 053 11 56 556 053 11 56 556 a wono na ho aye wodene ana se wo message no insist so faba na yenhwe se ne betuma ye e de abo fa number na frɛ 053 11 56 556 053 11 56 556 abusia kai na hye nso se apomudin pa hoi e ma setena pa entina ho e ma yare enji ni pedua no emmoso abra na Nadom Herbal Center yedi ndu papa se aba edwama so ma menyi we no kyeremo no mu hu senya Lady Clean no ete sei enete sei nete tino behwe kakra egu eya asawa nim obi won mo ya haba mo no ontumi fa nhye ho tuntumi fa nhye ho no ma wo hwe egu asawa nim anan de wa squeeze ya liquid no edegu obesese ho no kama ede amount tin so dem bi kan ye no so ho keka won so abegu ho no mo sin kan bi fi ho no mo eba e be hwa aboa na yisa ha na efi ho no mo ede ma se we da no so munya ekusukuku usi panties na underwear na sanwa bo ho modern say obeto so because infection no sometimes obetumi so enya e de fro wo use washroom no so a either so a man no obetumi de tissue no hu obetumi de bia papa no na de bia de den atare e ya hemfie ho no kama sane wo use a nsuo no en splash engu ho no na nkonya infection mema no so obetumi a obema no obetumi kita na so obetumi de ayi ne bi e tissue ne bi e de afa ho sane a unkotiti infection obi akodwo so egu ho na se owo infection a Johnson no say bia aso water closet na no nti say obema no to ano abetumi anya bi obi wanya infection no ofa no ho kan oba so onim de ntia wanya infection no betumi anya efri eye washroom tinu momaye ho ban na bibia tumi entoto na akwen fire number na efre 053 11 56 556 053 11 56 556 pharmacy shop herbal shop kwa obenya bi ato Nadom Herbal Center na yete one more enkano bia na bibi kire wadwe afa na number no oni abna Dr. Penny wo ho a
ɔde ne bedi enkomo bi ene na wantimi anka ɔde wofa number na bibi che wadwe na de won mo akasa pharmacy ne herbal shops nyina mu no ebi ewo ho nti medase mambo taye krado birthday girl ogusua the whole month de dia nti se nrefa wani so a koso aye ma no ye no mumu ma no wai mambo atema the fancy door or the ahosepe etwaso